Manata kallpawan qallarisunchis turaykuna ñañaykuna. Kunan qanchis p'unchay marzo killapi kay willakuykunata apariykamuyku. Noqan kani ñañaykichis panaykichis Jessica Aedo. Periodikukuna kunan p'unchaypi kay willakuykunata aparikamusqaku. El peruano apamun. Chunka millonmanta aswanraqsi runakuna COVID-19 onqoypaq 15 kaq dosis vacunata chaskinkuña. Chaynata Ministerio de Salud willarikamun. La República Willakamun. Fujimorismo pakallapis rimanakushan Tribunal Constitucionalman runankunata haykuchinampaq. Carlos Mesiatas haykuchiyta munashanku. Ñas mana nirunkuña. Ichaqa mañarikushanku waqmanta qawarinankupaq. El Comercio apamun. Unidad de Inteligencia Financiera Karelim Lópezpa kamachikninkunapa ima 2 millón de soles qolqenkuta hark'arun. Chaywan bankomanta qolqenkuta kuyuchiyta mana atinqakuchu. Fiscaliapas Castilluwan obra ruwasqankuta qatipashanñas. Correo willarikamun. Gobierno paqarin p'unchay ministrunkunapaq voto de confianza nisqata mañarikunqa. Ichaqa pusaq ministrukunas mana allinkunata ruwasqankurayku qatipasqa kashanku. Paykunatas wakin bancada nisqakunapi manan munankuchu. El Diario del Cusco apamun. Cosqopi gas natural nisqa kunan watas wasikunaman chayanqa. Chayta ayparikunampaq Gobierno Regional Cosqomanta, Ministerio de Energía y Minas, hinallataq Consorcio Camisea Cuscas kamachinakuspa llank'anqaku. Chaymantaqa Perú 21 apamun. Kunkakama Junin llaqtapi millaykunata ruwaq runakuna mafia sutichasqakuna Vladimir Cerrónwan rimanakuspas Pedro Castilluta campañanpi yanaparanku. Audio nisqapi Huancayo llaqtamanta ñawpa kahumalleq chaymanta rimarin. Ojo apamun. Estados Unidos suyu hatun awkanakuyman haykurunsi. Kamachinakushankuñas Ucrania suyuman avionkunata apachinanpaq. Chaymantas Moldavia llaqtapi Estados Unidos manta Secretario de Estado willarikamun. Kunanqa qarak'unpuq hayt'aymanta willakuykunata ñataq ñawinchasunchis. Depor Willakamun. Yalliq kallpa Alejandro Hoberg golta ruarun. Chaywan Cristal Alianza Limata yallirun. Hinaspataq iskay kutitaña yallispa allinta Cristal wicharishan. Tukunanchispaq Libero apamun. Cristal matute puqllana pampapi Alianza Limata yallirparin. Penal nisqapi Hoberg golta haykuchin. Liga 1 yallinakuypi iskay kutitañas Alianza yallichikushan. Kaykamaya willakuykuna ayparuwanchis turachay ñañachay. Paqariña waqmanta ñawinchay kutiramunqa llapaykichispa. Tupananchiskama.